su khulai pai adui mathakta makoi kuki gi sagai khudingi khungi khulakta khudingi sagai khudingi makoi khulai pai bagangu layeba kun manga dang nate 45 hen layeba nifu manga hen layeba sain tawri suga sai tawri kun manga khaktaneba atai duna kamain tawba du dia makoi tawni kusi tawre makoi di commanding chief tuna commanding power oyeba kuki dominated area di kamain tawge haru tamda hereditary chieftainship harise hereditary chieftainship se Mizoram dagi lokthokare Nagaland da lokthokare Tripura da lokthokare even Myanmar da lokthokare ba hereditary chieftainship haide atladi ai tomba kawre ai chief ni aduna ai icha chawba kawom le chawba nang ai icha do chief si ai ne chief ora ni nang chief oga da ni mayam na khanbi dakar ai ke praja mawa lode ai amana chief oga da ni aduga mana haide tawga da ni ai ne parent power chief se mangon do hen da ni haide se hereditary chieftainship kawwe ba a democratic chatpa country India gumba mada si gumba tawning kusi tawba se tawga ya bani haide ne adu yadi haide ke damata chahi yankhai tere mamanda Acquisition of the Chief Rights Act 1967 se pass tawgra ne ma pass tawgra se hauji po mapung phana chadaram da se mapung phana chadaram magadi kuki gi chief se khulai pai ra tawning kusi tawni se handong ni se moi tando ko yaram ga jane da ne chahi yankhai tere sibau da tumin la mi se kari gina da na se ba da sumo hauji yu soi mamang su dum soi ga ai moi se hunna ba matam nate kari gina haijage ko adu hai ga di moi khang di khagam doi ne moi di adu hai ga di kaino adu kangu do vote phangaroi adu kangu do tawraroi makoi di karek pa MLA myam duna ai CM oi bada ohelaroi adagi di ai minister oi bada ohelaroi ne support to bila aroi na adu gi do to ngam thara thamani se aduna se hai bada adu di poto laibagi masagi chokri pa magi tawra la pe ne ko ji sori se me gi tang hum nati mama de sori la pe ne ji wari se Imale bangna, thongna pharabi imai ben singna, thongna pharabi nongthai ngai ben sinau singna, thongna pharabi ichang singna. Sa mangko lo si ko, mangkaro ko, jangan mangko lo, mangko lo. Sa ma yaw lo pa se, kamu ni yang betaka yaw lo ka Kami foto da sun number bada ko yara la pagi to ko jiwadi se dasana pop chaksari sidi kari no har matam da makoi gi kuki bureaucrat officer myam sin sanar mamanung dalila kuki gi rastiti wala sin sanar mamanung dalila lisam sin lisi sahi kya sanar dalila se mo ko di phatra bane ba adubu leri ba political leader myam sin ngasi ba tumin leram ba se sini ba ko pop chai di se na har bada akoi na haram da ni si sore lawan da praja di khanje ba na chade political leader myam sin face to wadam na trauma adu ngasi ba torok tam sin ko ho waris 1967 haram matam sida Manipur se adu matam union territory oiri state oidri state phangdri ko sahi yankhai tere mamangda ek ama pass tawa me ba Manipur Hill Areas Acquisition of Chief Rights Act 1967 na adu matam union territory ni assembly leite phamde mat adu dadi adu act se pass tawre adu gi act se nasibu manung da namdara ga thamaga nasibu mapung phana ko Manipur da chana dri no jibo pazana si chana handri se kadi gino si act si kyam ni maru ge se ajara ke ko mayam gi su lok thok se hadaki me hum de gi torok pa iran sida suspension operation lai ba kuki khulai pai ba sing sugi kangu se achau ko ro lawe si la thok ta suya ya dina to ai su lawi myam su lawi ngam lai be sinau si sun lawi ni pu khu ji lawi ko khulai pai ba se su dang ga ba ina se ba si dam su di la thok ta suya ya ro ba ko su ya phajana yaw moi ground rule follow tawdre su adu su khulai pai adu gi mathak ta makoi kuki gi sagai khudingi khungi khulakta khudingi sagai khudingi makoi khulai pai ba kangu lai ba kun manga dang nate 45 hen layeba nifu manga hen layeba sain tawni suga sai tawni kun manga khaktane ba atai duna kamain tawba du dia makoi tawni kusi tawre makoi di commanding chief tuna commanding power oyeba naga gi ichin nau sing sigi makoi gi chief ti kamain tawge harinda public issue le mudam da public ka khana raga yam democratic oi bom da chief to khanleba kuki dominated area di kamain tawge harin da hereditary chieftainship harise hereditary chieftainship se Mizoram dagi lokthokare Nagaland da lokthokare Tripura da lokthokare even Myanmar da lokthokare ba hereditary chieftainship haide atladi ai tomba kawre ai chief ni aduna ai gi icha chawba kawom le chawba nang
nang ai cha do chip si ai ne chip ora ne nang chip ora gadami mayam na khan bi dakar ke praza mawa lo de ai amana chip ora gadami aduga man hai ge to gadami ai ne paren ba power chip se mangon do hen gadami hai se hereditary chip tension ko weba a democratic chatpa country india gumba mada si gumba tawning ku si taw basi taw ya bra ne hai bi lo ne adu ya de hai ge damata chahi ya khai tere mamanda acquisition of the chip rights act 1967 se pass taw gra ne ma pass taw gra se hauji po mapung phana chadaram da se mapung phana chadaram magadi kuki gi chip sing se khulai pai ra tawning ku si taw ni se hangdong ni se mo ta hangdo pa yaram ga ne da bi lo ne chahi ya khai tere sibau da tumin la mi se kari gi no ta na se ba da sumo ya khai tere tumin la mi se kari gi no ha da se kari gi no ha je gi na chana Enish, hiding my eyes on the Daganta. How do you show Mamma to do so? I know myself who never met them. Karikin Hajako. I do hide already. We can't become the name of the. I do hide already. I do can't go to what Pangaroy. I do can't go to Tauroy. Makudi correct for Emily Manduna. I see him over that with Helaroy. At the Gidi, I minister over the Helaroy. Support of the Aroy. I do get another one. I do not say I do the Porto. Labor massage chocolate palm, the laughing of the show is it. Make it down, the Mamma, the show laughing with what is it? Swim, Yara, Pesa, potato. Other political leaders, Maximum was swell up again, what is it? In a music, a say, but you must hide them at home by, who did the Hescorsiam, head speech, Nani, communal species, communal speech, that they say, a same as a how the Rican and I si head speech na te kun hide lagad asing machubu do hide lagadi manung da namsa da mumbai na tro praza kalan nam da na tro nasa power bidi paisa de adu achum se maya man hide